Z nagodi nacionalnego šveta Rusnacoh, novinsko vydavateljna ustanova Ruske slovovi drukuje specijalne vydanje, które še bude zanimat z očuvanjem nacionalного identiteta, jazika i kulturi, jak i za firmovanjem pripadnosti ruske nacionalnej zajednici. Mi še namahame vše vecej afirmovac takie osnovni vrednosti, które tvori rusku nacionalnu zajednicu pri mladších ľuďoch, pri mladšej generaciji. I nazdałem się, że to bude holjem jeden mali kročaj u tim naprijame i s novim specijalnim čislom. Tu nam budu u tim specijalnim čislom, które vidze za nacionalne šveto, budu slova organizatorov nacionalnog šveta, znači direktora Zavoda za kulturu Vojvođanskih Rusnacov, Kulturno-prosvetnog društva Karpati, predsjedatelja Nacionalnog sovitu. Popri tih temoh, u specijalnim dodatku bude objavena i analiza Viberankog za nacionalni soviti. Tekst u kotrim predstavena Republika Slovacka, jak region s kotrim mame potpisani protokol o sotrudnictve i tema bilingvizma. Specijalne vydanje ruskого slova bude predstavene i na sobotu na centralnej preslavi nacionalnog šveta u Verbaše.